Hello muntina namite hozosi limna kahin nei kinun tu ni kho tolbol ni sim som lakhat sang ni le som ni langa din jong thusu chum ho anangai ki taw hiti tula Leimakhong lang Boina adia milong konsaram le leilon ka gam thua Boina umjin tu ni senin ki hola na ti chu e holanga lam kai hon thupa choin ki hola gam sung ki kom tu na su fal a hi ding le thinglanga cheng khom tribal zat te ni ka ki het hil na thei ahung hlun lo na te dingin tu ni senin pan anala jingona hi Boina ahung ki patdan milong hon video ahin si muwa ahin the thangole chuchizovin milong ho ki loi khom na chum hon lekha ahin su kirun milung ning te ki helo hile nasata ki ka silmal na thei khom ana heta na hi aje chu I hi na lo le di lo ten ngo na aina nei khumun bol eng sit na le su mul pho na ding chan ge ya ki bol danin koite ham khat ki seidan hile zo sei jong kho salo khomin numei nu chun phun do na ananein alang khat in neilon langa kunin imacha thu phun anom lo je chun mi he din amodanin inekilangun hizong le sapten every side has the other side ati bongun janhya video chomcha hilchi nahung ki bol chun whole story of tula Leimakhong Boina Kicheh ten hilchi na ahin nein hichia kun achom lama mu do theichu ke ho to wa Boina simmong dinga ki go hamti hi thudo lin ta hi aji chu lungwi ram khomi a hi tia ki sei nu jong hi phailang mi a hi ki tikit chule achunga ngo na ki sim ho jong khat cha lung lowa ki sei kit zolanal nga na he bong Boina ki sima mi lam hla na ki suboi wang hi leisi chunga mu theile mu mo koima lungdam din ta san ompui alangkhat in hito kilhon chun leilon khuno village authority a konin jong thilsu chungchanga phun do na jong ahin nei ki du na hi January ni simsagi sang ni le som ni langa ni khwa lengmei nu mei khat chunga umchan hoilo anei uve ki ti chu sim thu zolanal asolo be ki phongjala hin hitabong thudi lo phongjala mi pi di lo ta pui koi nu hi achan dia lom go na pi hen atiuve chule pu ho pu leilon ho sapun aseina chun hechi thil so namuna hi khusunga alung lim pa tele nu mei ho zauna gakal songuwa na to abor jam lo na diwa tip na agane wa hi chuzovin alang to gelin thil so ho video la Boina de umlo asu belo na din kinup to na ananeon hitol hon chun Leimakhong OC in charge le SDO kangchup galjang te ni aphat chan amun analung hanin Boina so the ho sei chama hin chule ni sim som ni khole kangpo pi DC officer hearing din jong phatsa na ananeu na hi ahin la chuchin la chun video ki sima koki volunteer ho ki su men sin le sim thu zo hung ki phungjal ji chun Eastern Liangmai Women Union hon makhan muna lampi ahin tingun hichi hin chapang ahan adam lo kho he phalo mi tampi chunga hasan na alhun loi na hi tin hausapun asain chule mi pin ching theita thuzo ho le khanding in tip na nein ngo na di lowa kun hearing ni khole thudi ahung po ding go hilovin kita santu na le zate ni ka cham na le ki he thim na ahung hun ding akinem na jong ana phong doi na hi alangkhat in Boina dei mail ho kom la na thei ki hol phavin maila athing kho ahin koilur gu jingun ahin datta thudi ading amahola azong umda loading ahin hitabong mi khatlani wasted interest a zat khat in pan ala ding kiti chu mi chinghon agel lo diu ta san ahina bana zolanal pana Boina cho thogu ahiule amho sungka azong pathin ging thudi kolcha lamkai aum khaule black and white ka ichen ge hama aki Bolchah na theu din munahi Governor Ajay Kumar Bhala in gamsung Boina to kisayin more anavirin chule kuki CSO hon governor hinga memorandum pelu na jong ananeu na hi jani khwa Manipur governor in Tingnopal district Boulder town more avil na achun kuki CSO chum ho to jong ki holim khom na ananeu na hi more alhun lunin governor in ICP tichu integrated checkpost avil pein Chuachun Land Port Authority of More officer in operation le ICP infrastructure ho dinmun governor an head sain Chuzovin governor in Koki CSO chum Koki in Tingnopal Koki Chief Association Hill Tribal Council Koki Women Union and Human Rights Koki Student Organization le More Youth Club ho anaki mupin
Kuki CSO hon memo pelut na zong an neon. Chua akon sanu le dimano point li ho chu a hi le. Khatna. Kuki zo cha te din Union Territory pi hi hen. CSO kiloi khom na chum ho chun. Manipur pam lama Kuki cha te din Union Territory mei li ho akun atuma ke vai hom na khat gun hi hen. Hi chu ke ho dia ki hin su na le. Gam sunga cham na na dinga hi ati. Nina Meitei radical group ho dan kala kiloi khom na hi tin phun do hi hen. Kiloi khom na chum hon governor hi nga arambai tingor Meitei lipun kiti Meitei radical group ho hi India government dan kala kiloi khom na hi tin phun do hi hen. Azi chu Kuki te chunga thina le man ho zo si hi amho lam kaina hi ati. Thumna resettlement policy oppose an bolo. Asay na wachun Meitei ho thinglanga ale umkit diu do dalin. Kuki te thille lo phai sunga ho le akim vel ho ven bit a hi na din thumna anneun. Iti hama athumna alo lin lo le. Tit for ten hiding a hi tin ga anazong anneun a hi. Chule alina ADC Tichu Additional Deputy Commissioner Office Moria koi a hi kiting thu. CSO chum ho chun gamsunga mi pi hon kiwai hop na lama ha asan atu ho governor ahead soon more khupia ADC office koi a hi kin na din thum na jong ananeu na hi. Home Minister Amit Sain Boulder Pass chung changa dan a hin sim tol hanin birin singin ki pathu anaphong border nai vela cheng alanglanga mi te hon kilometer somsung temporary a lut lepo lena thei Pass Assam Rifle ho akun akila adiwa hitia Home Minister in dan ahin phun do chu birenin nasaten ki pathu anapongin ahi birenin asai na achun hichi bulpat na pha ahi ati aji chu gamchom kichut matu na dan sim apoi mo dan sein masanga koiman ana kho sa lo koi lut koi pot anan ki hello hi hiji chun Union Home Minister le Ministry of Home Affairs hinga ki pathu sein Assam Rifle Police Health Officer le DC Office staff zo si mo pu na hin patia ve suiding in tip na zong anei na hi alangkhan in adei de bolun tin sei nawin ti a hin phat hung nan ti ki khan na le border umlo ni kho alangkhana border sim na ding hi mei le ko ki vai hop na tum ahung ting aong lai umlo bitchina fencing get din good an hi mei hen tu kala gamsung ke kap tu na firing amun muna ahung thip le sarkar vai hom hon gamsunga acham na tai ti alang sab jingoto ki kalin CRP leader Okram Ibobi singin Manipura Boina thilsu hi tua ki kap tu na neu khat all dom mana galboi na hi akichai tai ki ti theilo ding a hi tua relief ke ma mi sang som gu wal ho hi ama in chi uwa akinung le thea masang hin khu to banga thei ki ting labo Boina hi kichai a hi tai tia mi pin ki lading a hi tin CLP leader Okram Ibobi singin anaphong doi na hi Israel USA le Britain ki thu khomin Jemena Houthi ho bulu na anachi la apiu na hi tu chung gam thum ki thu khomin Houthi te abulu na hi galla ana sapen a hi tai akiti Israel in F-16I fighter jet mangchain US le Britain to ki thuin Houthi te power station le seaport munni abulu vinahi chule target mundang ho chu a hi le Hegza power station Rasisa le Hodeida military infrastructure mun ho a hi Jerusalem post in asaina chun US CENTCOM deputy commander Israel akhul jina chun Jerusalem le Washington ki thu khoma Houthi te chunga na to ding anaki phat sa lhoni ati Israel US le Britain hin Yemena Houthi te namun ki houtua munchom che bulu na achi la piwa hi dan Israel thu su khat chun asai na hi alangkhat in US gam Los Angeles gam meika phal mit mo chun Khupi chen na in sang somwal akal hanan mi somin thina atu confirm a hitan chule me hin halpan hidia kin mo in le lo nei lo mi pa khat LAPD hon anaman taw na hi LAPD ti chu Los Angeles Police Department hon anaman taw na hi tuni khwa dinga thusu la khom chum ho achom lam thei pe na dinga nami pi te he thei dinga hin phon do theo hi chan chu hitan ti